Pini berta nampak lampon peprang kardom karbiang long. Tikem yes kena arada tungpan nili berta tanbang pi moromi pang jupi pensi aberta nampak lampon pom. Pini perang kepen nang pale berta arjupon pamisinang. Langkai langsung eviction ji bualan to. Revenue side ki forest side ki la hamhang song din atlo kahumri da. Pini ni phai toksi ani lumbajong constituency superlo. Langkai langsung ahabar Hojai district Lamding forest rain sai ki atumpen eviction ji aphan notice nangke pale aberta long si Karbiang long forest sai ki ACF ranger revenue sai ki mondal Hamphang asong atum kahumri dam abiota nangle. Non pen ningkan phokep lapen trokep aprang pen kachuk kimarong langkai langso langwe hemari tokbi. Chakma arong atum aphan Hojai district Lamding forest rain saiki atum pen eviction ji alam toy alu nang kepali. Lasi tong sekot pen labangso alam kachini peme ji aphan Karbiang Long District Forest Saiki ACF Ranger Anparta Difu Revenue Circle Mondal Lumbajong BBC Chairman Atum Pen Pen Adim An Palele Lapen Forest Saiki Lapen Revenue Saiki Atum Pen Sitame Klaudak Alam Than Pon Lake Karbiang Long Along Liveklo Map Along Sitame Klaudak Lo Puanpar Lake Forest Reserve Along Lake Ali Revenue Along Lake Pusi ACF Lapen mondal atumpen pachinilo alang litumpen kaningje alam arjupon sina अच्छा सर नांगलितुम पिनी अदा केवांग ला सोपिर थे हुजाई डिस्ट्रिक्ट तों कपूरी मा मडे कार्बिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से कपूरी लागे solely under the jurisdiction of Karbiang Autonomous Council लागे Hojai district ले सर तंगदे नांगलितुम dak पिनी ला सोलोंग रिलोंग केवांग ला सोहावालोंग केवांग को पिया थेलो सर माने नितुम गार्जुलोंग के माने Hojai district pen dak illegal enforcement pusi alang tum claim amar lasi dak eviction notice palidat pu and without Hojai district administrative tumpen hai amar without informing council but DC to DC revenue department man thang knowledge tabi aso thak sei tum pini dak ba mana tar daglam ka chini bansi natum dak na ghumri lo sir naliban chorulo sir tangdela forest ACF sar khonda ethithini sir ahoga hak la nonalitum kebang la solong ri Karbianglong district ma mande Hojai district si actually la so area hedi under revenue land ako revenue is a department transport department of Autonomous Council sita as per knowledge as per record etum kachini duna tengke lake purely inside the Karbianglong আজি আরন মতেকে হালা তুমি নন নাংলারক আজুলং লো যে কিছুমান নোটিস নাং পালেলো লাহেকে সিটা alang tum area kali dia tapol alang tum ke ladak notice nang pali ke aron kali eviction of hanla edi asi immediately we shall proceed to the authority by today we shall to submit report to postpone this illegal eviction so to say illegal eviction so chorupar belo sir okay Lapu anat hamphang asong lumbajong yotim KSA Difu District aro KSA Borlangpher aro KSA Langso Liet aro Langkai Langso Langwe arat pen cetong cehumri si kacesong asai sitame dengpo iriya labang sorong mangke langwe to bierong pusipolo labang sorong along don krisir kep so se abado tame kijum nai tame don krisir kep bangedo labang sorong along panisi head notice nangke pale Hojai district pen Lamding forest atum labang so adim eviction ipulo tangte labang so eviction ipo along alang itum eviction no melo poipi tame Karbianglong along le along nanga palut ponchok Karbi arong ka eviction ipo along banglitum KSA pen mangke mentunira chekron tekte mentunira cheron tekte labang so jeni tum labang so ni pininang kong tangte jongsi la tum ahoga hak eviction fan nang claim that plute nalitum KSA song men ko pia ken kam do ko che jordunji nitum jong sila bangso dim nong patoy te penang bekson plantai tum pini pen mata me dharna tame donang kokpo alang litum labangso dharna ke dolong mangke itum kopini kachik sak dokok platan te labangso adai bang itum konsil apan se itum adai pingtum athe non kacha ribom ACM Triramsar pencenglok kado we tim Karbianglong atum labangso adui ahoy kacelang dunde pencenglok labangso adim nang kachpachum riri ajoini si pini labangso akisum phonang koklo lasi labangso lo mai tum KSA pen mangke alitum chunri kang tung tong se kot pen ladak kiso kiun e adim kacelang adim awar sai pencenglok towar me lang hai hui pinian itum digital akanda labangso arong along network Ajio tegundelo Airtel tegundelo Ajat network tegundelo labangso kapapi hub ajoini si pini
Hojai district pen bangkai labang so nak cirai long pop awal sai bangkai long pop lo the tuar ta ave potang te alang litum pataram pola make ingna maju si pencong dalo ingna maju potang te lake karbeng long along le kalitet posi pencong the karbeng long pen labang so asenbol kupine karbeng long pen kacari kupine asenbol peta non ove kimia di man bang thayong lipmelo aprang hodo labang so itum approve langnang mang labang so school labang so langkai ne school bangkai 1982 pen se labang so school tangkim lo potang te labang so aprang mazila so arong ke nang ki pathir tang lo potang te pinier ni abangke beksoni polam bangke kunap men alam mese labang so nang pale rokma labang litum manghume me chenam asi labang so lo bangke forest department ben chenglok lapen mondor department ben chenglok kadok ave kachari bom ake thikeding ben chenglok labang so dem bang tong sekot nang ke humri ben labang so ebekson ke pakhang dun jamasi nili nang litum kadok ave pherang ke hindu ben chunri bom ada langkai jana hawara long niltum isi notice theklong lo je lamding forest range ben ladak lamding rija puke parlo puat joini sila da eviction padoji pu theklong sin niltum karbilo charle song hin pen tame hello wing da kaching thur thena dim samen niltum dak kache song phan banglo athema people ma lake iltum theklong pame la pen chini pame la da ke karbiang lo along le lake itum map long le langdam same lake karbiang lo along le si theklong situm langdam mang je ladak rong kichu kim bistame ladak ke aprang ben do la pen pata ta do tang bu iltum anutin da chin la pata same itum hana paklang lo dak rata tum same la si karbiang lo tumas council phanili si ke chuni ri kang tung ke la pelo je la so along je dong se kot pen nang le tum la authority tum pen la pupu a district pen chingwai pen la bangso lai tum jasame pen la bangso karbiang long ala along ri ki puri along ben la tum phan ba eviction ba khang vek nang ji pusinil tum hin pen jong pon la pen tum chini pame je ladak ke akoi tum karbiang long along le chim si hojai district a sor ladak tum nang parlo dopi je hala tum phan same ili tum alang li tum phan ba ke ladak pen ba ke eviction ha tum ma si claim nang ji la je ili tum ladak bang ke dak school le chuki mustabe do aprang prang ben da do pen la bangso 1900 kwan 82 pen si la bangso school ke do la so aprang si la dak so arong ke dolo la so jok si ke karbiang long tumas council pen stame ladak apotab stame isu pilo la so teng si tum anutin ta ladak dolo la si nili chuni rit le tholo je dak karbiang long la so adim long koma ma se foreign arrange ke puri ma la so long chelang dunji phan si nil tum hen pen tame so dak pen paching la pen nil tum la bang so along jong si patoi te pen eviction claim that plutang de nil tum so dak pen dak chesong padoji la pen kenang sot plote nil tum methang ev pen tamil tum ka chesong ba sai bang deng ponji Nona bangke Hojai district Lamding forest range Saikia Tumpen eviction ji alam nangli rock labangke manghumi melo tusi rong asar pen ninjepo labang so hawar ke nalitum ningkan ko an lo gedota ni kala ma ke dak lo pen di kasih son pakai parta ningkan beras son salah kan dulu te pendeng an ningkan ko an bagotang lo pinjin peran ke ningkan truk sikap rapo dulu ningkan truk sikap rapo truk sikap rapo dulu labang so hawar ke hawar men ke kuki hawar men bang hadi ni kang gora krem break lo mati di ama si ni ke ni ben tham pa dei ni tham pa ni ke mari tobi ni kang gora pena chama sa dei la pen ni lo ria sara bang ke ho la ke si du la ke sor ke gora langkajan hemari langkajan to berong tang te non kini ani nali tum dak kadu ko berat ke tu pen ke song nang ko ke piet ni so ka che song nang ko ka si ku pi ma bang no kang si ka sor bang hem lam phek son ni ri na phek son ni po lam na si ka ke song nang ko la si nang tum ke tum ding tum si ta nang tum ma chara pon tha pu ni ke pu bom la si ni jakat ta ni ri ta mi son si pu bom lo la si non ta la si da ka bi ang long an na bang ke the ding an ka ni ri ta sap ni mi son si pi lap lo ladak ahwar long nangli rong along don kon bag don kristis ke rong wet ma mande kapre ka rong ave lo rong wet dak pen dak rong ke la rong wet lo hemari to rong wet pulote don kon ha don kristis ke pulote nangli tum bangke la so arong men ke cetere relu pulo ma mande bang nang pulote dam jui putong ma thang ni ke dam de ni ke bang la so ro bang ni ke la ni ke the do te ke ni ke ubu baga u ni ke tang te nangli karbenglong termas council phan nangli men kupine ke chuning rikang tung do mala so putha la si sa ko karbenglong so la chuning kang tung bang ke la lo la so non la ke diเนี่ยเราบางอย่างเพกซอนนี่ยาดีประทานในรับตู้เลยเป็นแกรองรูปประชาชนในหลังตู้เลยเป็นแกฮาวาพัฒน์ในหลังตู้
ในหลังตู้แล้วเป็นแกอาลีปนอนเสียดีแล้วตาดำแล้วจอมแกดำแกวางนั่งจุ่มแกเทแกดิ้งสิตาแกวางโดยแกภาพแล้วสตานี่แกมาทาละแล้วตานี่รับทุกอยู่แล้วซ้อนที่นี่แกมาทาละแล้วเป็นแกแฮมปนอรีปนอแฮมซูปนอยาปนอที่ให้ตานี่ลีมาทานี่ที่นี่แกรมปีจูแล้วเป็นดอนตินตาละดอนคริสต์แกปนบางแกแฮมมีหุ่มแกนี่พิธาอยู่แล้วซ้อนที่นี่แกมาทาละke damtang karbeng long termas council pe nang litung apan lang me lapuson abar sanang pon dulu mah dulu sudah kita ni patang idet nanti ni long ke hadi ni hem ke hadi ni ta na bang ina kim pilo ta na patang ti pen hala ring ta na patang ke dek ta la ta ni dari putih pilo kita bang ke pilo ni patang ke dek kata Corolo ke sa la sinon nang tu phanta ni nang corolo la sinon tu ta ta nang ma thadu no la si la hemrita nang ma thadu pen no la ba lo kan ti sira sor ba be son ni kulo la si nang tu pen ni rai ko ma ba be son se de te po an si ni ri ta Praptin pen KAC Kechari CM Tuniram Ronghai Dipu 19 MLA Vidya Singh Inglay Local LAC Ratan Tebol Forest Saiki Lapen Dipu Revenue Circle Atum Pen Kepa Jok Dunji Aphan Asai Deng Nangji Pusi Sodak Pen Pachini Pon Jongsi Kepa Jok Ji Aphan Thang Lama Wei Pulote Anso Seka Chesong Asai Deng Pon Tuji Pusi Hamphang Asong Tumpen Ningji Pon Vexon ni pualong bangke 1982 pen labang so skuta nang pilo labang so prang mansi rong nang senglo pulutang te konsip pen labang so apota ke kupia joine si konsip pen ki pilo ente labang so pota bang kitum avilo bedat sepaman poma jong si konsip pen si labang so pota isuek pulutang te pini pen ap ambong labang so konsip pen bordari em pen cenglok border chairman pen cenglok labang so dim nang chihum ripen labang so pota teng pen ahoy adu ka chelang pamekai pasen dilin pen cenglok ripen biang long konsil kacari aja kong long lok pen land and revenue labang sok ahoy adu tiget pen stame pinia ni nas mason long alang nitum la forest department na pen hala land and revenue to ang tum ardi kachi pipe pen pini lang sona labang sok kisung ke punang pot ke labang sok konsil pen itu pini pen ang bang labang sok hawar phan kirai komje phan abar sadang pipang dek ni si to him ni kachi paklang no Tike news penang pale berta lapuan si kangton iglo kardom